Reba abagore batanu bapfuye bari mu gikorwa cyo kwibagisha imwe mu myanya y'ibanga yabo. Mbese bapfuye bari kugerageza guhindura uko imiterere y'umubiri wabo yari imeze. Ni abagore batanu, ikibabaje ni uko bose ari Abanyafurika. N'ababa baba hanze gusa bafite inkomoko muri Afurika nabo bakunze kwita aba Black. Ariko n'ubundi inkomoko yabo iba ari hano muri Afurika. Video nijya kurangira, ku musozo w'iki kiganiro ndabashyiriramo video zabo zerekana mu minsi yabo ya nyuma uko byari bimeze. Uko ibimenyetso batangiye kugaragaza mu gihe ubuzima bwari bugiye kurangira. Ni abagore batanu bagizweho ingaruka no gukora ibyo twakwita plastic surgery cyangwa se BBL. Kongereza amabuno, guhagaritsa amabere, gukuraho inda, ibyo ni bimwe mu byatumye bapfa. Tugiye kubirebera hamwe byose. Ese ubundi ni iki gituma umuntu umwe bikunda undi bikanga? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, tunareba abo bagore uko ari batanu bagizweho ingaruka z'urupfu kuri ibyo bintu, kuri ko gushaka guhindura imiterere y'umubiri wabo. Ubundi iki gikorwa iyo ugiye kugikora kwa muganga ubanza gusinya impapuro zerekana yuko mu gihe waba byaba bikugizeho ingaruka, cyangwa se mu gihe umubiri wawe waba wanze icyo gikorwa bikarangira upfuye, ubanza gusinyira yuko ntacyo amategeko azabaza abaganga, ndetse n'umuryango wawe ntacyo uzabaza mu gihe byaba birangiye. None se ubundi ni kubera iki umuntu yemera agafata iyo risike? Tugiye kubireba byose hamwe. Njyewe uri kubagezaho iki kiganiro ndi urw'igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nkabinahana batatu ya Butamu, nyita ka Enzo. Aha ni kuri The Trends 250. Niba utarakora subscribe, nakwibutsa kuyikora hakiri kare. Ikiganiro nimenya naka. Reka nihuse tuhite duhera ku wa mbere. Uwa mbere bamwita Kelly Mayu. Uyu nguyu we yapfuye 2015. Uyu mugore yabaga ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yarapfuye nyuma y'ikibazo cy'ubuzima, nyuma y'ikibazo yahuye nacyo cy'ubuzima cya plastic surgery. We yakoze plastic surgery mu bavuzi, nanubwo ari abavuzi, nanubwo ari abadokiteri, ni umudokiteri n'umunansi bamwisangiye iwe by'amagendo. Yari yaraturutse muri Afurika y'Epfo ajya muri Amerika mu gihe cya kera. Abasokuruza be nyine urumvikana bari baraturutse muri Afurika y'Epfo, ariko we yari yaravukiye muri Amerika. Bivuze ko nawe afite inkomoko muri Afurika, ariko we icyo yazize nuko bamukoreye plastic surgery nabi, biza kurangira abuze ubuvuzi bw'ibanze, abuze nyine ubuvuzi buzima bw'abadokiteri barenze, birangira bimuviriyemo ingaruka yo gupfa. Uwa kabiri bamwita Lynn H. Lynn H ni umugore w'imyaka 28. Nawe ni uwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yapfuye nyuma yo gukoresha BBL. Yari yagiye kugana mu cyiciro cyo guhindura imiterere y'umubiri, ariko ahasiga ubuzima. Uyu we uko byamugendekeye, BBL ye bamuteye ikinya cyo kumusinziriza mu gihe yaragiye kubagwa mbere, ubundi ubuvuzi bukiza, biza kurangira ikinya cyanze kumushiramo anestrosome ze zirahagarara z'umubiri, birangira ahasize ubuzima. Uyu nawe ni umugore w'imyaka 28 gusa. Birumvikana nta nubwo bari bakuze cyane. Uwa mbere ni umugore w'imyaka 34, na mbere n'uwo we yarakuze.
undi ni uw'imyaka 28, ariko akenshi bano babikoraga ikintu twabashije kubona nuko ahanini bari bahuriye ku mwuga, ku kazi bakoraga ariko kwicuruza. Undi bamwita Linda Say B. Uyu we yapfuye 2019. Linda Say B ni umugore w'imyaka 33, uretse ko yagerageje gukora surgery yo kwiyongesha amabere n'amabuno. Nyuma y'igihe gito yaje kubura ubuzima nyuma yo guhangayika ku ngaruka z'iyi surgery. Uyu Linda Say B we yamaze imyaka 2 yarakoresheje iyo surgery, nta kindi kibazo afite. Gusa biza kurangira ahantu yakoresheje we yari yarakoresheje surgery yo ku kibuno ndetse no ku amabere basa nkaho bayahagaritse. Biza kurangira bimuviriyemo kanseri y'ibere iramuhitana. Kuko hari ukuntu ngo hari imiti baguteramo, hari imiti nyine ituma umubiri wawe witukura vuba. Rero mu mabere ho bashyiramo ngo ikintu kiyahagarika, sinzi ukuntu babigenza, ni iby'abaganga birumvikana. We umubiri we warabyemeye, nyuma y'imyaka 2 uza kubyanga. Hari ukuntu umubiri uba urwana n'ikintu, nyine umubiri hari ukuntu bawushyiraho ikintu ntuhite ukemera ako kanya, cyangwa se ako kanya ukahita ukemera, nyuma y'igihe umubiri ukazashaka uburyo wakivanaho, uburyo kiresista paka gishize. Biza kurangira we nyuma y'imyaka 2 we yakoze surgery imara imyaka 2 nta nyine yagiramo utubazo tw'uburwayi buke, ariko bitamwereka yuko azapfa. Biza kurangira agize utya basanga yapfuye. Uwo yari umugore wa 3 wapfuye azize BBL surgery. Ubundi BBL surgery mu magambo arambuye bisobanuye Brazilian boot lift, uburyo nyine bongera amabere ndetse n'amabuno. Reka tugere ku mugore wa 4, Karina Galicia. Uyu Karina Galicia nawe yapfuye mu mwaka wa 2019. Karina Galicia yari umugore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa bose ikintu nabonye bahuriyeho nuko bose ari aba black, bose bafite amankomoko muri Afrika. Yapfuye afite imyaka 32 kandi yitabye Imana nyuma yo gukoresha surgery ya BBL. Karina yazwi cyane kubera ko yari akora umwuga wo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Uyu Karina we yari n'icyamamare kuri Instagram, twabonye yari afite miliyoni zigera muri 3 n'izindi zirenga. 2019 birumvikana, 2019 ntabwo byari byoroshye kugira ngo umuntu abone na miliyoni, ntabwo imbuga nkoranyambaga zakoreshwaga cyane nk'ubu. Karina Galicia we nibwo yapfuye 2019, apfa afite imyaka 32. Uyu yari icyamamare cyane, yarazwi muri Amerika cyane aho yabaga, yaba ku rubuga rwe rwa Instagram wagenda ukamusacingaho wamubona, yaba kuri YouTube no ku zindi mbuga nkoranyambaga zose yabagaho hose yari icyamamare. Tugiye kugera ku mugore wa 5. Umugore wa 5 mbere yuko tumugeraho, reka nongere mbanze nkwibutse gukora subscribe kuri The Trends 250. Umugore wa 5 bamwita Gemma cyangwa se Gema bitewe nuko usoma N. Uyu we yapfuye 2020. Gema cyangwa se Gemma bitewe nuko usoma yari umugore w'imyaka 29. Yaje gupfa nyuma yo gukoresha BBL mu buryo bwa plastic.
akimara kubura ubuzima, abaganga basanze ko ingaruka zatewe no gukoresha uburyo budakurikije amabwiriza mu bijyanye na plastic surgery byatumye ingaruka zijyanye n'amaraso n'umwuka byagirwaho n'ingaruka zikomeye. Uyu we bamukoreye plastic surgery we bamukoreye yari kunda yari surgery yari kugabanya inda ndetse n'ikibuno no kongera ikibuno. Gusa mu kugabanya inda kwe sinzi ngo ibintu bakoresheje birangira umwuka ubuhumekero bwe birangira ibihaha bye bitakiri kohereza umwuka mu maraso. Ubundi hari uburyo bagukorera BBL cyangwa se aya masajari, uku kubagwa ntibikugireho ingaruka aho ngaho byagize, aho ngaho bazigukoreye, ahubwo bikarangira bigize ingaruka, wenda ugasanga nko ku bihaha cyangwa se nko ku mpyiko, ugasanga niho ikibazo cyagiye, kuko wenda niba bagabanyije nk'inda, birumvikana yuko hari imitsi imwe n'imwe izabigenderamo. Hari uburyo cyangwa se wenda ugasanga nk'abasirikare b'umubiri barwanaga kuri izo mpyiko bagiye kurwanira aho ngaho batrayinga kuresista, bazi ko ari nk'indwara yateye umubiri, bikaza kurangira babiburiyemo ubuzima. Ubundi abagore bapfuye nyuma yo gukoresha BBL bishobora kuba bashakaga guhindura imiterere y'umubiri, ariko ibi bikorwa birimo ibyago, ndetse mu bihe bimwe bisa n'ibyago byaturutse ku gusohora amaraso cyangwa kubura umwuka, ibizwi nka pulmonary embolism. Bitewe n'uburyo bw'imikorere y'iyi surgery, hari n'amakuru avuga yuko iyi surgery iri gufatwa nk'iyungurura ibyago, babyanditse nabi, nk'iyungurura ibyago n'ibibazo by'ubuzima. Bityo abashaka kuyikora basabwa kuba maso kandi bagakora ubushakashatsi bwimbitse ku baganga bakora iyi mirimo kugira ngo bakumire ingaruka zishobora kuba. Nubwo abantu bamwe bapfa muri ibi bikorwa, ni ngombwa kwibuka ko BBL ishobora gukorwa mu buryo butekanye igihe cyose ikorwa n'abaganga babigize umwuga kandi bubahiriza amabwiriza y'ubuzima. Ntabwo ariko abantu bose bakora izi surgery bahita bapfa. Bamwe nubwo babikora bikabagiraho ingaruka, ariko hari n'abandi babikora bikagenda neza, mu gihe cyane wabikorewe n'umuntu n'abadogiteri babigize umwuga, nyine bakora ibintu bazi, bitari ibintu byo gupapira ngo ubone ngo umudogiteri wa make ngo ugiye kubikoresha. Reka nongere nkwibutse gukora subscribe kuri The Trends 250 niba utarayikora. Njya uri kumva ndorwa igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nkabinahana batatu ya Butamunyita ka Enzo. Aha ni kuri The Trends 250. The Trends 250 nakagaruka. Ciao. Reka mbifurize kugira amahoro y'Imana ndetse n'umutekano w'i Rwanda.